Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته برسائل الى الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، فاهلا ومرحبا بهذه الوجوه النيره العامه والمعمره لبيت ربنا، واشكر اداره مسجد المسلمين الذين يقبلون هذه الفرصه حتى نلتقي. ثم ندخل على موضوعنا. الآيات التي تليت في صلاة الفجر ساق الله لنا في صدرها أخطر قضية في حياتنا، هي مفتاح الخير كله. فيها يقول تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. كلمتان لخص الله لنا فيهما دينه: فمن اتقى وأصلح. Para jamaah yang mulia, beliau awali puji kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau menyampaikan selamat kepada seluruh para jamaah yang berhadir di subuh yang mulia ini, yang wajahnya berseri-seri, bercahaya-cahaya, yang merupakan ahlul masjid. Dan beliau selanjutnya berterima kasih kepada pengurus masjid ini yang telah memberi fasilitas untuk beliau dan kita semua bisa berhadir dan kemudian berada di masjid yang mulia ini di subuh ini. Selanjutnya beliau masuk ke apa topik yang ingin disampaikan pada subuh hari ini adalah terkait dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh imam kita dari dalam salat. Ayat-ayat yang dibacakan oleh imam di dalam salat tadi itu di awal daripada ayat yang dibaca tadi terdapat dua kalimat yang sangat-sangat penting ya untuk kemudian kita camkan bersama dan mungkin akan menjadi pembahasan beliau adalah famanittaqa wa aslaha. Ya, siapa yang bertakwa dan kemudian berbuat baik atau memperbaiki. التقوى هي وصية الله لأهل الشدائد الاختلافات أجمعين. قال تعالى: وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولو تدبرنا القرآن ما وجدنا أمر الله به في القرآن كله. ورد الأمر بالتقوى، الأمر غير ذكر التقوى في 80 موضع في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الأمر بالتقوى ورد في 80 موضع في القرآن. لم يرد الأمر لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة مثل ما أمر بالتقوى، مثل ما ورد. Jadi beliau menyebutkan bahwa perintah takwa di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 80 kali. Tidak ada perintah apapun yang lain, apa salat, apa zakat, apa yang lain yang melebihi daripada perintah takwa dengan berbagai redaksi yang ayat-ayatnya beliau bacakan tadi. Dan ini adalah nasihat inti Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. والأمر بالتقوى كثر لحاجة الخلق إليه، وإلا ما أمر الله بها هذا الكم الكبير.
beliau mengatakan lagi bahwa yang Allah sebut tadi 80 kali lebih perintah takwa itu tidak termasuk dengan keutamaan takwa, fadilah daripada takwa. Nah, kalau kita mencermati Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan keutamaan takwa itu adalah kebaikan dunia dan akhirat, itu tergabung di dalam takwa. Jadi keutamaan takwa adalah dengannya kita akan memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. فبالتقوى يفرج كرب كل مكروه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبالتقوى يرزق غاية الرزق، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكل الخلق يرزقون بالسبب، وهذا ما نحتسبه. والأتقياء يرزقون بالسبب وبغير السبب وبضد السبب، وهذا معنى من حيث لا يحتسب، أي بغير السبب وبضد السبب. فأبواب الرزق لهم أوسع من كل خلق. Jadi kemudian beliau menyebutkan keutamaan daripada takwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan beri jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan beri kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka dan tidak dia duga. Maka pintu rezeki bagi orang yang bertakwa itu adalah sangat-sangat luas. Karena pintu rezeki ini ada yang kita duga, tapi ada juga yang datangnya dari jalan-jalan yang kita tidak duga. Dan takwa inilah jalan untuk membuka pintu rezeki dari berbagai arah. بل تيسير كل عسير سبيله التقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بل ما هو أشد؟ سبب البلايا ذنوبنا وسيئاتنا. الخلاص من ذنوبنا سبيله التقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الوصول للحق غاية سبيلها التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ملكة تميز بها بين الحق والباطل في كل أمر وفي كل موقف. Selanjutnya beliau menambahkan lagi bahwa kesulitan hidup ini jalan keluarnya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitannya. Kesulitan-kesulitan dalam hidup ini itu disebabkan, kata beliau, itu dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu untuk keluar dari kesulitan adalah takwa. Karena dengan takwa berarti kita meninggalkan dosa-dosa kita. Dan juga takwa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keampunan bagi dosa-dosa kita. Dan tentu dalam hidup ini yang diinginkan oleh setiap orang adalah mencapai kepada kebenaran. Ya, dengan takwa juga akan menjadikan furqan, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Jadi takwa ini juga akan memberikan orang itu untuk ada di dalam kebenaran. النور الذي نستنير به في طريقنا والبصيرة التي ندرك بها حقيقة الأشياء من حولنا سبيلها التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل ويغفر لكم. فجعل سبيل النور التقوى، سبيل البصيرة التقوى، بل وعد معها بكفلين من رحمة. ربنا يبارك كما ثبت الحديث قسم رحمته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قسم رحمته إلى 100 جزء، جعل منها جزءا واحدا بين جميع الخلائق به تتراحم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها
من هذا الجزء من الرحمة. الخلق يسعون جميعا في جزء من الرحمة، والتقي يهبه الله كفلين من الرحمة، يؤتكم كفلين من الرحمة. Jadi beliau kemudian menambahkan bahwa di antara keutamaan juga takwa adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua rahmat ya, kepada manusia ini ya. Di dalam hadis yang beliau sebutkan tadi bahwa ada 100 nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini dan seluruh daripada makhluk ini, maka satunya itu saja adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua manusia, semua makhluk. Nah, sekarang orang yang bertakwa adalah diberikan bukan satu, malah dengan takwa itu dua. Yang beliau sebut di awal tadi adalah pertama ya, Allah berikan dengan takwa itu cahaya yang kita pakai untuk berjalan di atas muka bumi ini. Yang kedua adalah apa? Mata hati, basirah, yang dengannya kita bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar di dalam hidup ini. Jadi takwa memberikan dua tadi dalam kehidupan kita untuk menuntun kita berjalan di jalan yang benar. Pertama adalah cahaya yang kita pakai untuk berjalan. Yang kedua adalah basirah, hati ini, untuk kita bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini Allah berikan, pintunya adalah melalui ketakwaan. Ma qara ahad bil haqq wa la da'a ilayhi illa wujida lahu a'da' adu. ثبت في الحديث أن أم خديجة لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقص عليه ما رأى فقال ورقة ليت لي كنت فيها جزعا إذ يخرجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا قومه يجلونه وجعلوه الصادق الأمين وقدموه على غيره كيف يخرجوه؟ تعجب. قال ورقة أو مخرجيهم؟ قال يا رسول الله ما جاء أحد بمثل ما جئت به من حق إلا عودي. بل هذا نص القرآن يقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ويقول في الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه العداوة سبيل النصر فيها، سبيل دفع شر أهل الشر فيها التقوى. لذا يقول تعالى لتبلون، يخاطب هذه الأمة الحامل هذا الحق، لتبلون، والواو هنا القسم، أي والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اللي هو النصارى وغيرهم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كيف نواجه كل هذا؟ قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلا يدفع شر الأعداء ولا شر من حارب الله ورسوله كما يدفع بالتقوى. Jadi para jamaah yang mulia, tadi beliau telah sebutkan bahwa dengan takwa lah kita bisa meraih yang benar dalam kehidupan ini. Ketika kita menegakkan kebenaran, itu menjadi sunnatullah. Kita ini ada musuhnya. Kita ini ada musuhnya. Sebagaimana yang beliau kisahkan tadi, ya, bahwa Nabi SAW ya, dari sebelum diangkat menjadi utusan Allah, itu sudah diberitahu oleh Waraqah bin Naufal bahwa beliau nanti ya, akan mendapatkan penyiksaan, tantangan-tantangan, ya, permusuhan dari kaumnya yang begitu luar biasa. Bahkan beliau itu akan diusir dari negerinya. Nah, maka orang-orang yang berada di dalam kebenaran ini akan menjadi musuh, ya. Ada musuhnya dalam kehidupan ini. Nah,
Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala juga bahwa setiap nabi itu ada musuhnya. Daripada pertama ayat orang-orang jahat, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, musuh daripada orang-orang yang jahat. Di ayat yang lain, aduwan syayatinal insi wal jinni, dalam bentuk syaitan-syaitan dalam bentuk manusia dan juga syaitan-syaitan dalam bentuk jin. Maka apa jalan keluar daripada musuh-musuh ini adalah juga ketakwaan. Jadi musuh-musuh ya, dalam kehidupan ini apakah orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, maka jalan keluar dari itu kata Allah di dalam ayat yang beliau bacakan tadi, in tattaqu wa tasbiru, in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jadi kalau kalian bertakwa dan kalian bersabar, maka inilah merupakan hal yang mengeluarkan kalian daripada tadi musuh-musuh kalian dalam menegakkan kebenaran. Jadi senjata kita adalah ketakwaan. بل حربنا مع عدونا تحتاج العدة. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والإعداد أن نجهز كل ما نملك من أسباب النصر من القوة ومن غيرها. لذا قال تعالى وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الإعداد مطلوب والوحدة بين المسلمين مطلوبة. لذا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذبحوا ريحكم. وأخطر من هذا كله تقوانا لله حال هذه النصر. فبالتقوى نغلب. لذا فهم الصحابة فجاءت وصيتهم. هذا عمر حين يرسل جيشا يقول عليكم بتقوى الله فبها ستغلبون، بها ستغلبون. فلو تركتم تقوى الله وتساويتم مع عدوكم في المعاصي فالغلبة للأكثر عتادا وردا. أما بتقواكم فالقليل يغلب الكثير. Kemudian beliau menambahkan bahwa kita ini umat Islam dalam menghadapi musuh-musuh Islam itu perlu kepada persatuan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya meminta kita ini untuk bersatu, jangan bercerai-berai. Karena kalau bercerai-berai kekuatan kita akan lemah. Yang akan menyatukan kita ya umat Islam ini juga adalah ketakwaan. Maka kenapa Nabi SAW ketika mengutus para sahabat untuk pergi berperang selalu kemudian dinasihati hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Karena kalau takwa yang dikedepankan maka kita akan senantiasa menjadi umat yang bersatu. Maka dengan umat yang bersatu tadi, yang menyatukan adalah ketakwaan, maka kita akan bisa mengalahkan musuh-musuh Islam. Tapi sebaliknya jika ketakwaan ini hilang, maka kita akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita, walaupun mungkin jumlah mereka lebih sedikit daripada jumlah kita. Tetapi kalau kita dasarnya adalah ketakwaan dalam berperang, menghadapi musuh-musuhnya kita adalah ketakwaan, maka jumlah kita yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. بل بجانب باختصار شديد هذا نموذج فقط من فضل التقوى في الدنيا، لكن الله رتب عليها كل خير الدنيا وخير الآخرة. في الآخرة جنة، والجنة ليست جنة بل جنان. لذا يقول تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ويقول ومن دونهما جنتان فجعل للمقربين جنتين وجعل للأبرار جنتين وكلاهما لا تنال إلا بتقوى الله عز وجل. لذا قال تعالى عن الأبرار أو أصحاب اليمين وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة فهم يساقوا بتقواهم إلى الجنان أرض المحشر.
وسيق الذين اتقوا ربهم ولم يذكر من خصالهم إلا التقوى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالأبرار أصحاب اليمين يساقوا بتقواهم الجنان، أما المقربين السابقين فبالتقوى تساق لهم الجنان. لذا قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أوعاب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Beliau mengatakan lagi dengan sangat singkat, ini satu namuzaj, gambaran tentang kebaikan dunia dan akhirat dari tadi takwa. Lalu kemudian beliau menyebutkan kalau kebaikan daripada takwa di akhirat nanti adalah balasannya adalah surga. Nah, surga ini bukan satu surga, ya, tetapi ya jinan, ya, banyak surga-surga, ya. Dan tadi beliau membacakan banyak ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akan digiring nanti, ya, wasiqal ladzina taqaw, akan digiring orang-orang itu, ya, ke dalam surga. Itu adalah dengan modal ketakwaan. Begitu juga akan dimasukkan, ya, orang-orang nanti ke dalam surga, itu adalah dengan ketakwaan. Dan itu bukan satu surga tapi berbagai surga, maka modalnya adalah ketakwaan. وكيف نتقي حتى نعطي الخلاصة لأن الموضوع طويل. كيف نتقي الله عز وجل؟ لابد أن نفهم ما هي التقوى. التقوى يا إخواني في القرآن من عرفها بعض السلف تعريفات تتعلق بأوصاف حال المتقي. لما سئل عن ما التقوى قال: الخوف من الجليل والرضا بالتنزيل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. هذه أوصاف للمتقين. أما التقوى كما هي فالقرآن نص عليها أنها ثمرة ومنحة يلقيها الله في قلب من شاء من عباده. يلقيها الله في قلب من شاء من عباده. لذا قال تعالى عن الصحابة لما أعطوا لربهم ما عندهم وقدموا له خير ما عندهم حتى جاء يوم الحديبية فبايعوا بيعة الرضوان. عندها قال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لذا فهم الصحابة أنها منحة يهبها الله لمن شاء من خلقه إن كان أهلا لها. كان سعد بن أبي وقاص في قتاله أهل الفرس يدعو ربه هذا لنفسه ولجيشه، يقول: اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. Beliau kemudian mengatakan, ya, sangat penting untuk kita kemudian harus pahami apa itu takwa. Yang banyak para ulama memberikan definisi tentang takwa. Ya, di antara misalnya dari sahabat, definisi takwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah, wal qana'atu bil qalil, puas dengan ridha dengan yang sedikit, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, kemudian wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari akhir nantinya. Ini adalah definisi-definisi, ya, tentang takwa. Tapi sesungguhnya takwa itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki. Beliau menyebutkan bahwa, ya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka sudah menyerahkan apa yang mereka punya yang terbaik untuk jalan Allah Subhanahu wa taala,
Maka pada waktu perang Hudaybiyah, disitulah Allah kemudian menyatakan bahwa mereka itu telah Allah beri wa alzamahum kalimat taqwa. Diberikan kepada mereka itu adalah apa? Ketakwaan. Maka beliau mengatakan tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengirimkan pasukan, kemudian menulis itu doa, ya Allah berikanlah ketakwaan itu di hati-hati kami semua, dan berikanlah kepada kami ini menjadi orang-orang yang paling bertakwa, paling berpegang teguh dengan kalimat takwa. Karena takwa ini adalah pemberian tadi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. فالتقوى لابد لها من أهلية، لذا قال وكانوا أحق بها وأهلها، لابد أن نؤهل لها. فما أهليتها؟ ما أهليتها للتقوى؟ سنوضح هذا المعنى في هذه المحاضرة في هذا المجال. فالتقوى ثمرة، لكي نصل إليها لابد لها مؤهلات. المؤهلات تشير إليها الآيات هنا لما يقول تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فبين تعالى أن للدين عزائم وعظائم بها يقوم الدين، لا بالرخص. يقوم الدين على الأصول الكلية، على عزائم هذا الدين، أساسيات. التقوى واحدة منها، والتوكل من العزائم، وإقامة الفرائض بالعزائم، والأمر معروف عن المنكر بالعزائم. إذا جاءت وصية لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى ولمن صبر وغفر، صبر على أذى الخلق وغفر لمن أساء إن ذلك من عزم الأمور. إذا الدين عزائم، التوكل عزيمة، فكل هذه العزائم تحتاج منا لعزم، فمؤهلها العزم. لذا جعل الله العزم سابق على العزائم، فقال تعالى فإذا عزمت فتوكل. Ya, selanjutnya beliau menyebutkan bahwa seperti apa yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, agar supaya kami ini dijadikan oleh Allah sebagai ahlut taqwa. Jadi untuk kita bisa menjadi ahlut taqwa, maka kita perlu kepada hal-hal yang mengantarkan kita menjadi ahlut taqwa. Nah, di antara yang beliau sebutkan bahwa kita itu harus ada, pertama adalah tadi fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, harus ada azimah, harus ada keinginan yang kuat untuk kita ini menjadi ahlut taqwa, karena agama ini telah meletakkan hal-hal seperti mendirikan salat, kemudian tawakal, kemudian ini adalah perkara-perkara yang diperintahkan kita untuk melakukannya dengan semangat yang kuat, dengan motivasi, dengan keinginan yang kuat dari kita untuk kita melakukannya agar kita menjadi ahlut taqwa. Wal azm quwwah أو عمل من أعمال القلوب. أي عمل نفعله في حياتنا يمر في قلوبنا ب5 مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. هذه مراحل مرور العمل في القلب. أي عمل يبدأ بخاطر، وكل المؤثرات التي تؤثر فينا لا صورة لها إلا الخواطر. نفسك تضخ على قلبك بخواطر، قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
تلقي على القلب خاطر بالشر تارة وبالخير تارة. عين تورد من خلال ما ترى على القلب خواطر بالخير تارة وبالشر تارة. أذنك من خلال ما تسمع تورد على القلب خواطر بالخير تارة وبالشر تارة. قرناؤك، لكل إنسان كما جاء في الحديث لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير ويحض عليه في صورة خواطر، والشيطان يدعوه الشر ويحض عليه في صورة خواطر. البشرية من حولك جليس صالح يورد على قلبك خاطر بالخير، وجليس صالح يورد على قلبك خاطر بالشر. في النهاية قد تمر على القلب في لحظة واحدة ملايين خاطر. أعزكم الله، لو جلس أحدكم الآن أمامي وسرح قليلا يمكن الشيطان يجعله بالخاطر يجوب الكرة الأرضية وهو جالس مكانه في الدرس. Beliau kemudian mengatakan bahwa al-azam tadi yang motivasi kemauan yang kuat ya, itu adalah pekerjaan hati. Dia adalah pekerjaan hati. Maka oleh karena itu di dalam manusia melakukan sesuatu pekerjaan, maka ada 5 tahapan yang terjadi di dalam hati manusia ini untuk menuju kepada proses satu amal. 5 tahapan itu yang pertama adalah al-khatirah ya, yaitu apa yang terlintas di dalam benak dan pikiran kita, itu namanya adalah al-khatirah, yang melintas dia. Nah, makanya ya kita dalam hidup ini tentu ya selalu masuk ke dalam pikiran kita ini banyak hal yang melintas ke kita. Nah, kita kadang-kadang الخواطر في القلوب. نعم. الخواطر في نعم. القلوب سنوضح. نعم. لكن طبعا يدخل من هنا لا 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 لا, لا. الخواطر سنوضح الفرق بين المخ والقلب. يا ولا خطر على قلب بشر. نعم. نص الحديث. نعم. لم يقل على عقله ولا على مخه، قال على قلب بشر. نعم. لكن هذا الجليس يأتي ويدخل إليه من أين يدخل من لك؟ يدخل مباشر، إما من عينه، إما من سمعه، إما من جلوسه حوله. كلها تمر على القلوب. Ya. Beliau ya beda pendapat dengan saya sedikit bahwa tidak masuk melalui otak ya. Jadi beliau mengatakan tadi bahwa khatarah itu adalah hati ya, tidak melalui otak. Tapi kalau tidak tahulah ya. Jadi kita ini masuk ke kita ya dalam hidup ini ya banyak hal ya, kata beliau itu dari yang kita lihat, dari yang kita dengar ya di lingkungan ini, kemudian masuk ke dalam ininya kita ya, banyak hal tadi, baik itu adalah hal yang baik maupun hal yang tidak baik ya. Ini namanya adalah khatirah tadi. Ini adalah tahapan yang paling pertama dari pekerjaan hati. Nah, kemudian setelah masuk tadi lintasan tadi dari berbagai sumber tadi ya, maka kemudian naiklah kepada dia tahapan berikutnya adalah fikrah. Sahih ba'da khatirah fikrah? سنأتي الفكرة. سنأتي. لكن أنتم سبقتم الذكرى هذه الخمسة يعني خلاص ما في مشكلة. Ya, baik. Beliau nanti akan menyebutkan yang 4 lagi tadi, walaupun tadi sudah beliau sebutkan sekali naik tadi ya. Akan beliau lanjutkan yang pertama tadi adalah pekerjaan hati ada 5 tahapan. Maka tahapan pertama tadi adalah khatirah, yaitu lintasan tadi yang masuk ke dalam kita dari berbagai sumber. Terima kasih.